Ha kakalai tarik naitung kini alam ke FKJGP Rambrai Circle. Kila lek bani kendu ika District Medical Health Officer jangka West Khasi Hills. Ha kabakil ai tiru deka jingtho bahkan pha syaka sarkar ban kentiu kerdano ya Rambrai PHC syaka CHC. Nolor kata ketika jingtho kaseng kelakar paru bahkan pesneu syaka sarkar bahkan penbiang no ika kali kinopang Rambrai PHC. FKJGP Rambrai Circle kepala pelong yang ikum peseng banguan kendu akan negara DMHO Jumlah Distrik kalong banyak kendu ban pensnyau kita kicing duna di bodon akadong berkatain jungi Rambrai ban kerpat bat pensnyau i hakabede bat ke PHC apo Rambrai ke ambulan ro kamdon bat kumjuru haki shop center idon sibun kicing duna hakabede bat khamtam hakabede bat ka toilet ngala banong bat kumjuru hakaban ai kita kicing sumar nang tagi longkumi ki pa armet oi nilayo kajing batay nang nena po DMHO kadon kata kali kabala ban kit ya kita ki longkumi ki pa armet banwan pak check up ane pak sumar haki PHC ane hakino ki jaga ai jing sumar nang ta ki longkumi ki pa armet klem dadon jing siu bat ya kata ni kum koseng ni sabudin nang ne syakmat pan lak kita ki jing sisa hakabede bat kita ki kali nane kita ki jet skim ngila ban ong di bala ban pelaj hakabede bat kalek kawan nang ta kilong kemi ki pa armet hakabede bat ka jing kentu kurdan ya ka Rambrai PHC katkum ke jinglap jing ikum perseng kampat.aa nakaliang jungka sorkar nakaliang jung ikum perseng ikerpat jika sorkar bahkan AA no nang Rambrai PHC ban kentiu kerdan no syaka CHC nang ba pinong syong apo jungka dongkat hain kinyo ya kata ke jing sumar kabebit apo jungka negadong